ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Niger haravugwa urupfu rwa Protais Zigira Nyirazo, umwe mu banyarwanda boherejwe kuba muri icyo gihugu bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bari barahawe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriweho u Rwanda rwari Arusha. Twavuganye nabo umuryango we. Nakababaro ko yagiye, ariko ikintu cya mbere rwose kidushimishije kitumye tunakomeye nuko agiye ari umwere, agiye nta deni afitiye sosiyete. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwashimangiye icyemezo cy'urwibanze ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire akomeza gukurikiranwa afunzwe mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira mu mizi. Leta y'u Rwanda yahamije ko yamaze kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yakire bamwe mu bimukira Amerika idashaka iwayo. Ambasade ya Amerika mu Burundi yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guhagarika by'agateganyo guha abarundi impushya zibemerera kwinjira muri icyo gihugu. Uburundi bufite minisitiri w'intebe mushya n'umukuru w'inama nkenguzamateka mushya. Uburundi n'umutwe wa M23 biravuga ko biherutse guhanahana imfungwa zo mu ntambara. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yishimiye itegeko rishya mu Rwanda ririmo ingingo igamije kugabanya inda z'abakobwa b'ingimbi bafite imyaka kuva kuri 15 kubona uburyo bwo kuringaniza imbyaro. Twari twabisabye ko twabonaga harimo arengane ndetse n'ibibazo byinshi byari byugarije abana bari munsi y'imyaka 18. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Rwanda. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yishimiye itegeko rishya mu Rwanda ririmo ingingo igamije kugabanya inda z'abakobwa b'ingimbi bafite imyaka kuva kuri 15 bakabasha rero kubona n'uburyo bwo kuringaniza imbyaro. Ejo bundi kuwa mbere abadepite batoye umushinga w'itegeko rigabanya imyaka yemewe yo kubona uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bana batabanje kubiherwa uruhushya n'ababyeyi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yavuze ko imyaka ntarengwa ya 18 yari iriho itatumye inda zitateganijwe zigabanuka kuri abo bana, ngo ku buryo umwaka ushize zarengaga 20,000. Mu kanya kashize navuganye na Vestine Umulisa, umukuru w'ishyirahamwe Great Lakes Initiative for Human Rights and Development GLID, ryahirimbanye kugira ngo inteko nshingamategeko ihindure iryo tegeko. Twari twabisabye ko twabonaga harimo arengane ndetse n'ibibazo byinshi byari byugarije abana bari munsi y'imyaka 18. Dusaba yuko rero iryo tegeko ryavugururwa, cyangwa se dusaba yuko abo bana bahabwa uburenganzira bwo kuba bafata imiti yo kuboneza urubyaro periderande. Ubwo impamvu wenda ya mbere twayisabye duhereye kuri research twigeze gukora, aho twari dufite ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa amara bari munsi y'imyaka y'ubukure bagatinda kubona uburenganzira bwabo bitewe n'itegeko ryacu ritari rimeze neza. Penal Code yari iriho icyo gihe, ariko 2018 baje kuvugurura itegeko. Penal Code barayivuguruye, nayo dukora advocacy ku bijyanye n'itegeko ryabasabaga ko niba wifuza gukuramo inda iri munsi y'imyaka y'ubukure bisaba kujya mu rukiko gusaba yuko cyoda. Iyo court order yaratindaga, dukora advocacy dusaba yuko iyo court order yavaho. Twashingiye ku masezerano nyafurika ahana uburenganzira bw'umugore ku ngingo yayo ya 14. Hari abafite impungenge kubera ko umwana w'imyaka 15 n'ubundi ntiyemerewe gukora no gukoreshwa imibonano mpuzabitsina mu rwego rw'amategeko mu Rwanda. None kumwemerera kuba yagenda akagura nk'agakingirizo, ibyo kuri imwe mubona bidahushanye? Umwana uri under age koko ntabwo yemerewe gukora sex, ariko mu by'ukuri tugiye realite tutanirengagije ukuri, umwana uri munsi y'imyaka 18 akora sex. Impamvu uvuga ko akora sex ni uko uyu munsi dufite raporo cyangwa se ubushakashatsi bugaragaza abo bana bari munsi y'imyaka 18 batewe amada barenga 18,000.
hari raporo ya mijeprofe, hari raporo ya krado, hari raporo ya haguruka, ndetse natwe hari ubushakashatsi twakoze ku bijyanye na abortion, kandi bwaje bugaragaza nanone abo bana bari munsi y'imyaka 18. ari muri urwo rwego wenda nkomeje nshingiye kuri izo raporo zose twakoze tugaragaza ihohoterwa abana bakorerwa, tuza gusanga wenda gufata family planning cyangwa se kuboneza urubyaro cyaba kimwe mu gisubizo cyo gukumira izo inda z'abana bari munsi y'imyaka 18. iki cyuko abo bana b'imyaka 15 mu gihe bari mu guhabwa iyo miti ababyeyi babo batagomba kubimenya, byo murumva atari ingorane kandi aribo baba bagomba gukomeza kubitaho mu gihe bakiri munsi y'imyaka 18? Ntabwo ari ingorane kuko igikorwa agiye gukora baragikora ari babiri gusa. Sinzi ko hari umwana ushobora guhaguruka akabwira mama we ati mama mperekeza njye kugurira kapota hana hamboneza urubyaro. Nta mwana wabikora. Igikorwa gikorwa n'abantu babiri. Reka tugihereze mu bantu babiri bombi ababyeyi bavemo, kuko biragaragara yuko ababyeyi turabahisha cyangwa se abana bahisha ababyeyi ibibakorerwa. Niba ari ukutaganirizwa, niyo wanaganiriza umwana yakeneye sexe, ntabwo umwana ashobora kukwemerera. Azakumva n'ugutwi kumwe ariko ukundi gutwi atega amatwi wa muhungu ugiye kumukoresha imibonano mpuzabitsina. Vestina Umulisa, umukuru w'ishyirahamwe GRID, twashatse no kumenya icyo abadashyigikiye iyi ngingo babivugaho, maze mvugana na Depite Christine Mukabunani utaratoye iryo tegeko. Mbere ntabwo ari itegeko ryose, rero yari ya tegeko ririmo ingingo 110 ngira ngo harimo mbese ibintu byinshi, ntabwo rero byose ariko ngewe ntemeranya nabyo, ahubwo iyo ngingo irebana no guha abana imyaka guhera kuri 15 kubaha iyo miti babuza gusama niyo nanze. Impamvu rero nayanze, hari impamvu nyinshi. Hari umuntu w'imyaka 15 aba akiri umwana muto pe, uburyo kwifatira icyemezo biba icyo cyemezo afashe ashobora kuzakicuza amaze gukura. Atagize rero guidance y'abakuru y'ababyeyi yazibasho twamumariye, kubera ko aba yafashe icyemezo akiri mutoya adafite capacity yo kuba yatekereza bihagije. Ikindi cya kabiri, iriya miti igira ingaruka buriya no ku bantu bakuru. Navuga rero ingaruka ziza ku bantu bakuru, umwana ukiri mu myaka 15 agatangirana n'ibyo bibazo by'imiti bizarangira bite? Azajya gukura umubiri we warangiritse, byamuziramo n'ubugumba n'ibindi byose. Hanyuma ikindi, iyo uravye amategeko ntabwo umwana w'imyaka 15 yemerewe kuba yakora imibonano mpuzabitsina, n'uyimukoresheje baramuhana. Ariko ngaha iyo mubwiye ngo turaguha imiti kurinda gusama, ni ukuvuga ngo umwemereye none ugenda ushikore umura ntabwo uzasama, imiti leta irayikwemereye. Urumva aho ngaho ni ikibazo. None ikibazo cy'abana batwara inda bari munsi y'imyaka 18, icyo mwe musanga cyakemurwa gute? Icyo rwose turemera ko icyo kibazo kirahari pe, cy'abana batwara inda ari batoya, ariko ntabwo cyakemurwa n'uko bahabwa iriya miti. Kuko n'ubundi rega nta nubwo n'ubundi byari bibujije ko bayifata. Ubundi se ntibagenda bakayifata ko banga se n'ubundi bagasama. Muri farumasi iragurwa, yewe simpamya no kuri centre de santé ariko bajya kuyifata bakayibima. Abenshi ngewe nzi abana benshi rwose bari bafite udupira mu maboko iki, urumva kwa muganga n'ubundi babibahaga, ariko n'ubundi umubare warazamuka. Rero mbona igisubizo cyabaho ni uko sosiyete yakongera igafata inshingano yo kwigisha abana imyitwarire ikwiye, ariko n'ibihano bigakazwa ku bantu babasambanya bakabatera izono. Naho ubundi kubaha imiti ntabwo bizakemura ikibazo, ntibizabarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka za sida n'izindi. Ndetse hari impamvu nyinshi pe, ngewe ntemeranwa n'iriya ngingo yo kubaha imiti, kandi narazisobanuye bihagije. Abashyigikiye rino tegeko kandi nabo bavuga ko rizagabanya ikibazo cy'abana bavanamo inda mu buryo butemewe n'amategeko, n'ikibazo cy'abana b'abakobwa batishuri kubera guterwa izo nda. None ko n'ubundi bazarita kubera yuko barwaye za sida n'ibindi. Ariko ikindi kirimo gikomeye ahubwo ndetse harimo yuko umubyeyi agomba kuba atabizi. Uzajya ushiduka wumve nk'umwana wawe bamukuriye n'inda ari kwa muganga wenda n'urugero, urumva kandi yacyamufiteho inshingano wowe nk'umubyeyi we, ariko ntabwo wemerewe guhabwa ayo makuru ngo bakubwire bati umwana wawe rero yanduye virusi itera sida tugiye kumuha imiti. Reka da,
mwumva tugiye kumuha amapirire kubera yuko leta yamwemereye yuko azajya afata ayo mapirire umubyeyi ntahabwe n'amakuru kuko naravuze ni byibura basi abyemererwe kubihabwa ariko umubyeyi abe abizi n'ingaruka zose zaba umubyeyi abe yarwaza umwana we yamwigisha se kurusha yagira gute ariko ikibazo ko umubyeyi ayo makuru nta birimo. Depite Christine Mukabunani mu kanya twumvaga Vestine Umulisa ariko nkosore gato ntabwo ari umuyobozi w'ishyirahamwe GRID ahubwo ni umuyobozi wungirije waryo. Tubandanyiriza mu Burundi aho Uburundi n'umuhari wa M23 biherutse guhanahana imfungwa biravuga ko biherutse guhanahana imfungwa zo mu ntambara barekuwe biravuga ko bashika kuri 200 kuri buri ruhande. Umuhari wa M23 wagiye werekana amasanamu uvuga ko ari abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rugamba ariko bategetsi bice gihugu bakabihakana. Yaba u Burundi canke umuhari wa M23 nta numwe aragira ico ashikije kuri iki gikorwa. I Nairobi ni inkuru ya Siyake muhawe nayo. Amakuru yo gusubizanya imfungwa z'intambara hagati y'u Burundi na M23 yatanguye kwandikwa ku mbuga hwaniro zitandukanye mu ndwi iheze. Ariko mu nyuma BBC gahuza miryango yaronse amasoko azi neza uko vyagenze. U Burundi bwashikirijwe abasirikare 200 bari bafatiwe ku rugamba n'umuhari wa M23 kuva mu 2023. Uwo muhari nawe nyene usubizwa abangana nkabo. Muri abo basirikare b'u Burundi 11 bari bafashwe hagati y'2023 na 2024 abandi 9 bafatwa uyu mwaka. Amasoko ya BBC avuga ko igikorwa cyo guhanahana izo fungwa zo mu ntambara cabereye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ku munsi wa gatanu tariki 25 z'ukwezi guheze. BBC ibajije umuvugizi wa gisirikare wa M23 Wiringoma yishuye ko ataco abivugako. Nayo General Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi ntiyavyemeje canke ngo abihakane. Ayo masoko ya BBC abana yavuga ko mu gutahuka abo basirikare b'u Burundi bari bafashwe n'abarwanyi ba M23 bacishijwe kuri bariyeri y'Igoma babahereza abasirikare b'u Rwanda ari nabo babashikanye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba baciye i Kigali. Mu gusubira inyuma abasirikare b'u Rwanda bagiye batwaye abagwanyi ba M23 nabo bari bafashwe n'ingabo z'u Burundi. Ntibizwi neza igihe abo bagwanyi ba M23 bari bamaze barafashwe canke ko bo bari bafungiwe mu Burundi. U Burundi buvuga ko buri muri ico gihugu kugwanya umugwi wa Red Tabara ugwanya leta y'ico gihugu ukoresheje ibirwanisho. Ico gihugu caragiraniye amasezerano n'igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu vyo kwivuna abansi, amasezerano n'ubu atarashirwa ku mugaragaro ngo hamenyekane ido n'ido ryayo. Siriyake muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Dukomereze mu burengerazuba bwa Afrika. Muri Niger haravugwa urupfu rw'umwe mu banyarwanda boherejwe kuba muri icyo gihugu bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bari barahawe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwari Arusha muri Tanzania ku ruhare bashinjwaga kugira muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Prote Zigiranyirazo yari muramu wahoze hari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu mugabo bahimbaga Z mu myaka ya 1980 na 1990 bivuga ko yari afite ububasha bwinshi, akaba yamaze igihe kinini ari perefe w'icyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri mu majyaruguru y'igihugu. Mu mwaka wa 2008 yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 ku byaha bya jenoside n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha. Ariko mu bujurire mu mwaka wa 2009 aba umwere. Mu kanya kashize navuganye n'umuhungu we Antoine Mukiza ntagira mubaza uko bamenye inkuru y'urupfu rwe. Navuga ko ari bitangaza Imana yadukoreye ku buryo papa yagiye ari kumwe na mama wari waramugezeho muri iyi minsi aje kureba uko ameze. Donc bikimara kuba we nafatanyije n'abari abavandimwe bari kumubanaga na papa muri Niger nibo batugejeje iyo nkuru. Umubyeyi wawe rero yaramaze iminsi arwaye? Yaramaze iminsi arwaye ariko ni uburwayi bwo mu zabukuru. Ko papa yari afite imyaka 87, nabyo ni ibitangaza kubona umuntu muri bihe byinshi baciyemo bitari byiza
agera ku myaka 87. Murumva ko hari utubazo tw'ubuzima yabaga afite, ariko yari yaratashe, yari imaze iminsi nk'itatu yaragarutse hamwe n'abavandimwe. Nk'uko nabibabwiye, donc umwe mu babyeyi bacu bari bari kumwe. Ubu rero igikorwa cyo kumushyingura kigeze he? Arashyingurwa he? Ubu ngubu ntabwo ibyo ari byo byihutirwa, aho yashyingurwa hose wajya tujya kumureba, ntabwo ibyo ari byo byihutirwa. Cyihutirwa ubu ngubu ni ukujya gufasha uwo mubyeyi wacu uriyo, hanyuma tukareba ko ibindi bizagenda nyuma no gutegura ikiriyo. Donc ibyo byo kumushyingura ubu ngubu ntabwo aricyo dushishikaje imbere, hari ibindi tugomba gutegura. Ntabwo nzi neza igihugu murimo, ariko ndatekereza ko ari igihugu cyo mu Burayi. Nari navuganye n'umwe muri bariya babanaga n'umubyeyi wanyu hariya muri Niger, wambwiye ko iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye ari ONU ndetse na Niger bohereza umurambo mu bihugu umuryango wa nyakwigendera ubamo. Nk'uko nabibasobanuriyemo, aho yashyingurwa hose muzi ko umubiri ari umukungugu, cyangwa ni roho, kandi ntabwo nshidikanya ko roho ya papa yageze mu ijuru, nubwo abantu bakomeje kumuharabika. Ariko nagira ngo nongere mbisubiremo ko ibintu bagiye bashyira ku babyeyi bacu na rimwe ntabwo bigeze babikora banabitekereza na rimwe. Ibyo byo kuvuga ngo bangaga ngo abatutsi, nk'ubu twabonye mesaje nyinshi cyane zinava mu Rwanda rwose z'abantu b'ingeri zose, abatutsi, abantu babanye na muzehe. Ikindi twishimiye ni uko papa agiye yaragize umwere n'urukiko mpuzamahanga rwa Bagarusha rwamugize umwere. Muri ibyo bintu byose abantu bakomeje kumushyiraho, twebwe nibyo byishimo wafete dufite. Ni akababaro ko yagiye, ariko ikintu cya mbere rwose kidushimishije, kidutumye tunakomeye, ni uko agiye ari umwere, agiye nta deni afitiye sosiyete. Antoine Mukiza, umuhungu wa Protais Zigiranyirazo waguye mu gihugu cya Niger, aho yarari kumwe n'abandi banyarwanda bahoze bakomeye ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana, bahoze bafungiwe Arusha baregwa kugira uruhare muri jenoside mu kwezi kwa 11 muri 2021. Rero nibwo urwego rwasigaranye imanza zitarangijwe n'urwo rukiko rwashyiriyeho u Rwanda rwa Arusha rwumvikanye n'igihugu cya Niger kwemera kwakira abo banyarwanda 8. Icyo gihe bari 8. Muri aba 2 bari abaminisitiri, abandi bari abasirikare bakuru, hamwe rero na muramu wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana witabye Imana. Bavuga ko batifuza gusubira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ngo ku mpamvu z'umutekano wabo. Bavuga kandi ko basa n'abafungishijwe ijisho mu nzu Niamey muri Niger, mu gihe nta kindi gihugu cyari cyemera kubakira. Mu kanya kashize navuganye n'umwe muri bo, Innocence Gahutu, atangira ambwira abasigaye uko bangana. Dusigaye turi 5. Twari twarahageze turi 8, 2 bari bararangije kuva muri ubu buzima, n'uwo wa 3 buvuyemo mu ijoro ryakeye. Abo 5 basigaye namwe murimo ni bande? Representant ni yitwa Nzoneme François Xavier, hari Prosper Mugiraneza, hari Nteziryayo Alphonse, hari na Ntagerura André, nanjye ubwanjye Innocence Gahutu. Turi 5. Ariko rero Ntagerura André amaze umwaka urenga arwaye ari mu bitaro. Ikibazo ngewe kimbabaje kuri we nuko umuryango we abantu be ntabwo babusura, kubera ko bari mu Bufaransa. Umuntu uri mu Bufaransa rero ntabwo abona visa yo kuza hano. None ubwo kutabona ibyangombwa no kubera ubutegetsi bwa Niger bufitanye ibibazo mu rwego rwa diplomasi n'Ubufaransa? Nibyo ngibyo, ariko rero nyine urumva ko nanjye ndi kuvuga nti burya hari ibintu bishobora gukorwa pour des raisons humanitaires, kubera umutima wa kimuntu nyine bakareba bakabona ko ibyo byose babirenzaho, ariko akabona umuryango wo kumufasha. Amerewe nabi cyane nuko ntashobora kumufata ifoto ngo nyikwereke, ariko amerewe nabi cyane nyuma y'uyu mwaka wose amaze ari mu bitaro. Nk'ubwo iyo umwe muri mwe arwaye avurwa nande? Ni ikibazo gikomeye, kuko hari igihe twafashwaga na CICR kwivuza, ariko rero kubera ko bayirukanye mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubu ntayihari muri iki gihugu, ubwo turirwariza.
hari amafaranga batugenera y'iposho yo kurya niyo dukoresha turi no kwivuza. Kwivuza hano birahenda cyane ku buryo nyine nk'uwo nguwo maze umwaka urenga ari mu bitaro miliyoni yishyura kuko ibitaro birahenda cyane ntabwo byava muri ayo mafaranga turya. Bamwe muri mwe mufite imiryango mu bihugu byo mu Burayi ariko ibyo bihugu byanze kubakira. None nk'iyo umwe atabarutse icyo gihe ONU niyo imushyingura bigenda gute? Niko gahinda niryo shavu wumva afite nuko iyo tukiri bazima ibyo bihugu byakiye imiryango yacu ntabwo bitwemerera kujyayo, ariko iyo twavuye muri ubu buzima ari intumbi bemera kuyakira. Ni ibintu rero bibabaje, bafata ibyemezo wenda bazareba bumve ko bidasobanutse ukuntu umuntu bamwanga ari muzima noneho yaba yapfuye bakamwemera. Uko bigenda iyo umuntu amaze kutabaruka hano polisi bafata umurambo bakawujyana mu buruhukiro, noneho bagatangira formalite zo kujyana umurambo mu gihugu umuryango urimo. Kugira ubu ngubu ababiri bari baritabye Imana byarakunze, umwe yagiye mu Bwongereza undi ajya mu Bufaransa. Buriya uyu nyakwigendera waraye avuye mu buzima ubu nawe bari bukore ibyangombwa bigomba gukorwa kugira ngo ajye aho umuryango we uri. Nuko bigenda bikorwa nande, bikorwa ari iki gihugu turimo nyine abakozi bacyo babigiramo uruhare, gukora impapuro zose, gutwara umurambo bakawujyana ku ndege, gushaka iyo ndege, ibyo nibo babikora. Noneho ibigomba kwishyurwa kugira ngo uwo murambo utwarwe ugere aho ugomba gushyingurwa bikorwa na Loni nk'uko byakorwaga na mbere tukiri Arusha n'ahandi. Ubu ngubu ikibazo cyanyu kimeze gute magingo yangaya? Dufungishijwe ijisho ndumva ariko umuntu yabivuga, nibyo bita residence surveillée. Ni inzu nyine, turi mu nzu dutuyemo twese, noneho ku muryango waho hakaba hari abasirikare baharinze, ariko n'abapolisi ni nabo baduherekeza iyo ugomba kujya kwivuza cyangwa se ugomba kujya kugura imiti, ubwo nibo baduherekeza. Nuko tubayeho nabi cyane, kubona abantu tubaze imyaka 4 nta cyangombwa tugira, nta shinge, nta rugero. Innocent Sagahutu. Mu Burundi aho baraye bafise umushikiranganji wa mbere mushasha n'umukuru w'inama nkenguza amateka mushasha Nestor Ntahontuye mu kanya ahejeje kurahira amabanga y'umushikiranganji wa mbere. Uwo asubiriye Gervais Ndirakobuca nawe kare yari yatowe kuba umukuru w'inama nkenguza amateka nshasha. Biri mu murongo wo gushinga inzego nshasha inyuma y'amatora y'abashinga amateka, abakuru b'amakomine n'inama nkenguza amateka yo mu kwa gatandatu no mu kwezi kw'indwi. Ni inkuru ya Prime Ndikumagenge i Nairobi. Ibintu vyihuse cyane kuri uyu wa kabiri. Hakiri kare ku murango habanje gutorwa umukuru w'inama nkenguza amateka uwahora ari umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Mu kanya gato itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye riba rirasohotse. Atakanya kaciye ya nama nkenguza amateka ica iramwemeza. None kuri uyu mugoroba arahejeje kurahira imbere y'izo nama zibiri zateraniye hakorera inama nshinga amateka mu Kigobe i Bujumbura. Bivuze ko bakenguza amateka bahejeje kumwemeza Igitega iyo bakorera baciye bamanuka muri ivyo birori. Biboneka ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku murindi munini wuko haja leta nshasha, intambwe isigaye ikaba ari yo kugena abashikiranganji. Tugarutse ku mushikiranganji wa mbere mushasha Nestor Ntahontuye yaramaze hafi umwaka ari umushikiranganji ajejwe ikigega no gutegekanya imigambi y'ubutunzi. Uwo mugabo w'imyaka 47 yize ibiharuro byo kugereranya statistique kuri kaminuza y'u Burundi. Ayo mabanga yaronse mu gihe c'ibibazo bikomeye mu butunzi, na cyane cyane ubukene bw'ibitoro n'amafaranga va makungu igihugu gikenera mu kugura ivyankenerwa hanze. Ibibazo bisa n'ivyabaye akananira abahinga haraheze imyaka irenga 3. Nestor Ntahontuye aduze kurongora leta yose, ivyo bibazo n'ubu bikihari. Uwasubiriye akaba yaramaze imyaka 3 atamuti arabitorera, nawe bikaba ari byo vya mbere bimurindiriye.
dukomereze mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu yamaze kumvikana leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo yakire bamwe mu bimukira Amerika yirukana ku butaka bwayo. Amakuru havuga ko aya masezerano ateganya ko u Rwanda rwakwakira abagera kuri 250 ndetse ko urutonde rw'icumi ba mbere rwamaze gushyikirizwa u Rwanda. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda usubirwamo n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko u Rwanda rwiyemeje kwakira aba bantu kubera ko imiryango hafi ya yose y'abanyarwanda izi ububabare bw'ubuzima bw'ubuhunzi. Haravugwa ko hari ikiguzi kizatangwa na leta zunze ubumwe za Amerika, cyakora nta mibare irashyirwa ahagaragara. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ni inkuru yavuzwe mu binyamakuru bitandukanye, ahanini bishingira ku butumwa bwa X bw'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro. Muri ubu butumwa Makoro avuga ko u Rwanda rwiteguye kwakira abagera kuri 250 ndetse ko urutonde rw'icumi ba mbere rwamaze gushyikirizwa abategetsi b'u Rwanda. U Rwanda ngo rwemeye kwakira aba bantu birukanywe na Amerika kubera ko imiryango hafi ya yose y'abanyarwanda izi ububabare bwo kuba impunzi. U Rwanda ruvuga ko rufite ubushobozi bwo kuzakira aba bantu ndetse ko bazafashwa gushakirwa amacumbi. Ntibizwi neza niba aba bantu bazatuzwa mu mazu yubatswe n'umushinga nk'uyu Ubwongereza bwari bwumvikanyeho n'u Rwanda, cyakora uyu ukaba waraburijwemo n'uruhande rw'Ubwongereza utaratangira kubahirizwa. Hari amakuru avuga ko hari ikiguzi cyemerewe u Rwanda kugira ngo rwemere kwakira aba bantu, ariko abategetsi ku mpande zombi bakaba barahisemo kudahishura ingano y'iki kiguzi. Kugeza ubu uruhande rwa Amerika ntiruragira icyo ruvuga kuri aya makuru, nta nubwo igihe aba bazatangira kugera mu Rwanda cyari cyashyirwa ahagaragara. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari. Ambasade ya Amerika mu Burundi yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo leta zunze ubumwe za Amerika ziherutse gufata cyo guhagarika by'agateganyo guha abarundi impusha zibemerera kwinjira mu butaka ku butaka bw'icyo gihugu. Uburundi buri mu bihugu Donald Trump yahagarikiye guha impushya za visa mu kwezi kwa gatandatu gushize kubera ko ngo bifite umubare w'abahawe visa zo kujya muri Amerika ariko ntibasubire iwabo igihe cyazo kirangiye. Ubu shikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi bumenyesha ko buriko buragerageza kuganira na leta zunze ubumwe za Amerika kugira iyi ngorane hitorerwe inyishu. Ni inkuru ya Jidas Yikundi Mpundu i Bujumbura. Mu itangazo ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi bwashyize ahabona kuri uwa mbere bumenyesha ko itangwa ry'impusha zemerera umuntu kwinjira ku butaka bw'icyo gihugu ribujijwe by'agateganyo ku Barundi. Busigura ko iyo ngingo yafashwe kubera Abarundi ngo bahonyanga ku rugero runini amategeko agenga impusha zo kwinjira muri Amerika. Nk'uko bigaragara mu cegeranyo cy'igisata kiraba abinjira n'abasohoka ca Amerika, urugero rw'Abarundi baja muri ico gihugu ntibagaruke kandi ngo bari basavye impusha zo guca bagaruka ruri hejuru cane ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere. Akarorero, mu Barundi 808 binjiye ku butaka bwa Amerika muri 2023, 124 bagumyeyo mu buryo budasiguritse. Ni urugero rurenga 15%. Mu bihugu bibanyi by'u Burundi urwo rugero ruri hasi. Muri Tanzania ruri kuri 10%, muri Kenya rukaba hafi 8%, mu Rwanda naho rukaba 8%. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba Abarundi kumenyera kubahiriza amategeko agenga impusha zo kwinjira ku butaka bwazo ngo kubera inyifato itabereye y'umuntu umwe ishobora kononera igihugu cose. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire bw'u Burundi bamenyesha ko bariko baraganira na leta ya Amerika kugira ingorane itorerwa umuti. Ubwo bushikiranganje busaba Abarundi bafata ingendo kubahiriza amategeko no kwirinda gukora amakosha atandukanye. Bamwe mu bihweza utuntu n'utundi babona ko iyi ngingo ya Amerika ishobora kuba ifise n'ibindi shingiye ko bijanye n'imigenderanire. Harabibaza ko hoba hari intumbero yo guheba idolari ry'abanyamerika ku ruyeri. Ni mu gihe umukuru w'igihugu wa Amerika Donald Trump yagiye agabisha by'umwihariko ibihugu byafata ingingo yo guheba idolari ku nyungu y'igihugu icyo ari cyo cyose kiri mu muryango wa BRICS uhurikiyemwo Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhindi, Brazil, Iran n'ibindi bihugu. Ibanki nkuru y'igihugu BRB iherutse gutangaza ko iriko iratanguza umukenyero mushasha ujanye no kuriha ibidandazwa bimwe bimwe hakoreshejwe ifaranga ry'Ubushinwa yuan. Ibyo byose hari ababona ko bishobora kuba bitera umujinya leta zunze ubumwe za Amerika. Tiye mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rumaze gushimangira icyemezo
cy'urukiko rwa Kicukiro rw'ibanze rutegeka ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire akomeza gukurikiranwa afunzwe mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira mu mizi. Umucamanza yavuze ko ibyaha Ingabire akurikiranyweho ari iby'ubugome kandi ko bishobora kumuhanisha igifungo cy'imyaka irenga 5 mu gihe we yasabaga kurekurwa agakurikiranwa ari hanze ngo kubera ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa. Umucamanza we yavuze ko itegeko riteganya ko umuntu wese uregwa ibyaha bihungabanya ituze ry'igihugu agomba gukurikiranwa afunzwe. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa bakurikiranye urubanza. Ni icyemezo cyasomwe uregwa n'umwunganizi we badahari, cyakora ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abakozi ba za ambasade za Amerika, Ubuholandi ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Mu gihe kirenga isaha umucamanza yasobanuye ingingo ashingiyeho yemeza ko Ingabire aguma muri gereza, nyamara we asaba gufungurwa, avuga ku nzitizi zatanzwe n'uruhande rw'uregwa. Umucamanza yavuze ku byavuzwe ko Ingabire atabonye uburenganzira bwo kunganirwa uko abishaka. Aha yavugaga umunyamategeko ukomoka muri Kenya, Emily Siamo, wanzwe n'urugaga rw'u Rwanda ruvuga ko Kenya nayo itemera abanyamategeko bo mu Rwanda. Umucamanza yavuze kandi ko Ingabire atavuga ko atunganiwe kandi igihe cyose yarabaga ari kumwe n'umunyamategeko Gatera Gashabana avuga ku byaha byo gukorana n'imitwe y'abagizi ba nabi. Umucamanza yavuze ko abatangabuhamya bari mu bagabye ibitero mu majyaruguru y'u Rwanda mu mwaka wa 2019 bavuze ko bafatanyije n'ishyaka rya FDI inkingi rya Victoire Ingabire. Mu gihe Ingabire we yaburanye avuga ko yatandukanye n'iri shyaka, ko atabazwa ibyo byakoze, ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yabikoze byo guhunga icyaha. Ingabire yari yajuriye kandi avuga ko yafunzwe hashingiwe ku byaha byashaje. Ingabire avuga ko ibyo byaha byakozwe mu mwaka wa 2021 kandi amategeko ateganya ko ibyaha byo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha bigira ubusaze. Gusa umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itarengera uregwa kuko ibi byaha bibarwa mu byaha bikomeza. Havugwa amahugurwa yagenewe abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ku buryo bwo kurwanya ubutegetsi hadakoreshejwe intwaro. Zimwe mu mvugo zakoreshwaga harimo nk'ivuga ngo umunyarwanda niyubahwe. Ubushinjacyaha bugasanga Ingabire yaravugaga ko byaba bisobanuye ko umunyarwanda asanzwe atubashywe. Umunsi witiriwe Ingabire nawo wavuzwe mu isoma ry'iki cyemezo. Umucamanza yavuze ko Ingabire atashoboye kugaragaza ko atagize uruhare mu mitegurire y'uyu munsi, nyamara ufatwa nk'imwe mu nzira zagombaga gukorerwamo ibyaha. Nyuma y'iki cyemezo Ingabire araguma muri gereza ya Nyarugenge ategereje ko atangira kuburanishwa mu mizi. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwashyikirijwe n'igihugu cya Norvège umunyarwanda François Gasana uzwi nka Frank Dusabe waburanishwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha bya jenoside akekwaho. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwashyikirijwe n'igihugu cya Norvège umunyarwanda François Gasana uzwi kandi nka Frank Dusabe waburanishwe n'inkiko zo mu Rwanda ku byaha bya jenoside akekwaho. Yari amaze imyaka 3 afungiye muri gereza y'i Oslo aho abanyamategeko be bagerageza kubuza ko yoherezwa mu Rwanda. Bivuga kandi ko uyu mugabo ukomoka mu karere ka Ngororero yari yahamijwe icyaha n'inkiko gacaca zaho. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Itangazo ry'ubushinjacyaha bukuru ryahamije iyi nkuru rivuga ko u Rwanda rwakiriye uwitwa Gasana François umyaka 53 n'umushyikirijwe n'ubwami bwa Norvège. Gasana ukomoka mu karere ka Ngororero yari yarashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi kubera uruhare yakekwagaho muri jenoside yakorewe abatutsi ahitwa Inyange yahoze ibarizwa mu cyitwa Komine Kivumu, ariko ubu ikaba ari akarere ka Ngororero. Urukiko rwo muri Norvège rwategetse ko Gasana yoherezwa mu Rwanda mu mwaka wa 2023, ariko ajuririra iki cyemezo cyashimangiwe n'urukiko rw'ikirenga mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024. Mu mwaka wa 2007 urukiko gacaca rwa Nyange rwari rwamuburanishije adahari ndetse anakatirwa gufungwa imyaka 19. Uyu mugabo wavutse mu mwaka wa 1972 ngo yari yarashoboye guhindura amazina yiyita Frank Dusabe. Nta byinshi bizwi kuri uyu Gasana uretse gusa ko itangazo rivuga ko yari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu gihe bikekwa ko yakoreye icyaha. Nk'uko bikunze kugenda no ku bandi boherejwe n'ibindi bihugu, François Gasana nawe afite uburenganzira bwo gusubirishamo urubanza rwaburanishijwe adahari mu gihe atabihitamo ko yaba yiteguye kurangiza igifungo cy'imyaka 19 nk'uko yagikatiwe n'urukiko gacaca rwa Nyange mu mwaka wa 2013. Nabwo ubwami bwa Norvège bwari bwashyikirije u Rwanda. Uyu bandora yashinjwe kandi inkiko z'u Rwanda
rwanda zimuhamya uruhare mu rupfu rw'abatutsi baguye muri kiliziya ya ruhuha mu karere k'ubugesera. mu mwaka wa 2019 nibwo urukiko rw'ikirenga rwashimangiye igifungo cy'imyaka 30 Bandora yari yakatiwe n'urukiko rukuru ariko akaza kukijuririra. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali.